Ciao, mi chiamo Anna Chiara e sono qui ad Amman per un programma Erasmus di 4 mesi e sto studiando il dialetto giordano a Diwan e sono anche una tirocinante qui. Mi occupo di traduzione e collaboro nell'organizzazione di eventi culturali. Ho sempre desiderato visitare la Giordania e adesso ho avuto l'occasione per farlo ed è bellissima. مرحبا، اسمي أنا وأنا إيطالية. أنا إجيت هون على الأردن قبل شهرين عشان أتعلم العامية، بس درست فصحى بالجامعة عشان هيك أنا مش قادرة أتواصل مع الناس، فسجلت بديوان وانبسطت كتير بوقت هون. المعلمين لطيفين ولغتي بتتحسن شوي شوي.